I prvo ljudi moji, došli u novi video. Danas kao što vidite, ovo je jedan od tužnih videa na mom kanalu, a danas je došao dan da prodam svoj stari komp. Tako da ljudi moji, obavezno pre početka videa bacite like, share i subscribe, a mi se bacimo na video. I evo ga ljudi moji komp, kao što vidite, znači ovdje ono staklo prednje i ovako trenutno izgleda komp. Sad samo što trebam da uradim je malo da sredim ove kablove, zato što stvarno trenutno užasno izgledaju. A šta se radi, znači ovaj kabel od Kunglera bi mogao malo da zamrsim. Ljudi, javljam se kad završim ovo. I ako se pitate koji ću Windows instalirati, instalirat ću Windows 11 Pro. Ali prvo trebam da povežem miš i tastaturu kao što vidite, tako da sam izvadio USB iz moje tastature i pošto mi je miš bežičan, samo ću izvaditi ovaj USB i to ubaciti u ovaj drugi komp kao što vidite. Inače, sad vam neću ništa katovati, nego ću pokušati da snimim što je više moguće, zato što želim da ovaj video bude duži i da svi zapamtite ovaj stari komp. Snimao sam ga puno puta i na TikToku i sve. Ja mislim da je ovaj video stvarno zaslužio jedan like. I pogledajte gdje se vuče se po podu. Zašto? Samo da bi upalio jednu tastaturu, ali šta se radi. I kao što vidite, na ovom kompu je instaliran Windows 10. Zašto? Zato što sam ja nešto morao da testiram nebitno i onda sam morao da preuzmem Windows 10, ali sada ćemo preuzeti 11. I ako vi još niste preuzeli Windows 11, obavezno ga preuzmite. I sada je došlo vreme da instaliram Windows 11 Pro, a Windows 11 instalacija se nalazi na ovom ovdje flashu i sad ću samo da povežem, samo čas, evo ga. I kao što vidite, evo ga, znači učitao se naš Ventoj. I inače ako vas zanima kako možete imati više instalacija operativnih sistema, imate tutorial na mom TikTok kanalu. Kao što vidite, ovdje imamo Windows 10 instalaciju i Windows 11. Tako da sam restartao komp kako bih ušao u BIOS. I konačno sam ušao u BIOS i pogledajte samo koliko je ovaj BIOS zapravo star. Tako da šta ćemo ovdje podesiti, naravno resetovat ćemo settings, iako sam ja sve resetovao, ali nema veze, opet ću resetati za svaki slučaj. I ovdje je potrebno da stavimo naš flash drive i na, kako se zove, boot option 2 stavimo disable, zato što želimo samo flash. I ako ostavimo ovu drugu opciju, može se i ona pokrenuti. I sad ćemo samo da sačekamo. I kao što vidite, evo ga, Windows 10 i Windows 11, mi ćemo izabrati Windows 11, kliknut ćemo enter i još jednom enter. Kao što vidite, instalacija Windowsa 11 je krenula. Tako da ako vas zanima kako instalirati Windows, imate tutorial na mom kanalu, tako da ljudi moji, odavde instaliram Windows 11, tako da čućemo se poslije. I evo ga, kao što vidite, ovdje piše install Windows 11 Pro i mi ćemo ići next, tako da to je to. Sad je vreme da sačekam dok se ovo ne završi. I evo ga, update komp se restartovao i trenutno se još instalira Windows. Kao što vidite, trenutno smo na 42%. I evo ga ljudi moji, Windows 11 se konačno instalirao i sad je samo potrebno da podesimo sve. Znači, country region stavit ćemo United States, tako je najbolje. Dobro, keyboard neka bude AS, ovo ćemo skip, nešto zabagano, to jest US, ne AS. Znam da čitam, nemojte me hejtati, no malo. Sad je potrebno da sačekamo, mislim dobro, ovo ću ja prosto da podesim. I napišite mi obavezno u komentarima da li želite da snimim tutorial kako instalirate Windows 11, ali da imate lokalni user, pošto svaki put kad instalirate Windows 11 morate da se ulogujete. Ja ću sad da skipam taj step i ako budete željeli da snimim video kako, obavezno pišite u komentarima. I evo ga, također se i taskbar pojavio i kompjuter sam nazvao Cooler Master jer za razloga zašto je kućište Cooler Master. I ništa ljudi moji, odo ja sad da podešavam Windows, tako da javljam se kada budem podesio sve. I ljudi moji, kao što vidite, prošlo je malo vremena, znači namestio sam time zonu, instalirao sam NVIDIA program i instalirao sam sve update-ove, tako da je sad potrebno da instaliram drivere i realno to bi bilo to. Naravno, posle ovoga ću testirati komp, to je spalit ću ga i gasit ću ga ono 2-3 puta samo da vidim, pošto malo pre kad sam ga upalio krenuo je sam da se pali i gasi, a to ne bih želio da se desi kada budemo odneli komp. Stvarno je to, ako se bude desilo, stvarno ne znam, i zato moram da ga full testiram. Ili me kao što vidite, izvadio sam kutiju i vi ne znate koliko je zapravo ovaj stiropor bio prljav. Znači, ja bukvalno ne znam ko još briše stiropor u 2025, ali sam ja to morao da uradim, zašto onaj stiropor bio, znači, preprljav. I evo kako izgleda kutija, kao što vidite, znači ovo je realno jako stara kutija, još smo pre kupili kućištima jedno 4-5 godina,
ali sad samo treba da stavimo komp u kutiju što ćemo uraditi sutra i sutra ću zvanično odneti komp. Odlučio sam također još malo komp da testiram, znači bukvalno sad sam ga do kraja testirao, gasio sam kaban za napajanje, vadio kaban, gasio komp, palio opet, zašto je to realno bio najveći problem, tako da to bi bilo to, sada ću ugasiti komp i idem da editujem ovaj video. Tako da to bi bilo to za danas i vidimo se sutra. I ljudi moji, vratio sam se iz škole, ovo je drugi dan snimanja i danas je došlo vreme da pošaljemo komp i sada ćemo ga upaliti zadnji put. Iskreno malo sam tužan zato što sam ja ovaj komp koristio jako dugo, također ovo kućište i ventilatore i sve. Tako da je vreme da ga upalimo za zadnji put, da vidimo da li radi i kao što vidite komp radi, znači sredio sam ga do kraja i spreman je za prodaju. Mislim šta se radi realno? Bolje bi da prodam, zašto bi stoji ovdje za džabi da skuplja prašino i također sam htio odmah da prodam zašto bi poslije cijene bile manje, ko zna da bi uopće mogao da ga prodam i kao što vidite kompjuter znači full radi, čak ulazim lepo i u Windows, tako da ja ću sad samo da se izlogujem i to bi faktički bilo to, da vidimo Task Manager ponovo da li sve prikazuje, znači prikazuje GPU, memory, SSD i Ethernet, tako da to bi bilo to. I sad ljudi možemo usput reći ovom kompu čao, zašto? Zašto je ovo bukvalno zadnje paljenje bilo i sign outamo se i gasimo komp. Ok, komp se ugasio kao što vidite i sad je vreme da ga upakujem u ovu ovdje kutiju ili ti njegovu kutiju. I evo ga ljudi moji, spakao sam komp kao što vidite, tako da je sad vreme da zalepim kutiju. Konačno sam zalepio komp i pogledajte koliko sam trake morao da stavim, zato što nisam imao jednu dužu nego sam morao ove male i onda sam zato morao stavim više slojeva, ali nema veze i sad idem da odnesem komp. I evo me ljudi moji u liftu kao što vidite, tako da vidimo se kada budem bio u tržnom centru. I ljudi moji, evo me u tržnom centru kao što vidite, tako da sad idem da odnesem komp i ovo je zvanično zadnji pozdrav. Odnao sam komp, tako da je komp zvanično prodan. I ljudi moji, to bi bilo to od ovog ovdje videa, nadam se ako ste uživali, obavezno bacite like, share i subscribe i vidimo se u nekim od sljedećih. Pos!